A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin jimajaga sin programa sin Nidaul Islam na yato na insalam doa na kaniyo katan. Alhamdulillah eri na isab kita niyo tinya nakapag kita hamuin tiranan sin TV ini. Bali mga katoy manguran na mo agama Islam at niya in topic na to atau kamaudo na al-ukhuwatu fillah. Tinya pagtotay mangud hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mga palanggungan ng mga agama Islam, ahamok ini din ang mga hikmat. Amuin, pagpapanjari sin Allah Ta'ala ang mga manusia, supaya maonin amuin, pag totay mangud nila ang agama sin Allah Ta'ala. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat hanggatus 2. Sin Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayatan ini mga katotay manguran na mga agama Islam, hati niya nagdaakin Allah Ta'ala amuin pagayunggungan kita niyo, paulinan kita niyo sin lubid sin Allah Ta'ala hakatan. Imana sin lubid dihini amun agama niya. Tiniya pahuguton impag amuin pagpangagad ha agama niya. Iban subay magtaayon sa piyanglangan ni in magpulak kanat wala tafarraku. Ayaw kamulong niya magpulak kanat. Namikyan ikadua diha ini, piatumtum kita ni sin Allah Ta'ala sin nikmat sin Allah Ta'ala amuin yarikato. Dini hambuk waktu long niya inkaonan ni long niya nagkukontra ka mo. Biya long doon, zimato ini doon na Madina, amuin doang ka kabila, amuin kabila sin Aus ibn Khazraj. Dini gatos tahon sila nagkontra, nagbuno-buno. Nah dia ini piatumtum sin Allah Ta'ala. Long niya tumtuman ni long niya in nikmat sin Allah Ta'ala yaong kanyo. Hambuk waktu long niya kaunan ni long niya amuin nagkukontra kamu. Nagbubuno-buno kamu. Hasababan sin agama sin Allah Ta'ala na naiging pagbuno-buno yaun, naiging pagkontra-kontra yaun, kaya gantian sin amuin pagsuma sin pangatayan, iban kaya gantian sin amuin pagtay manguda agama sin Allah Ta'ala. Na ini amuin pagtay manguda agama sin Allah Ta'ala, bakan hinang-hinang si manusia. Hinang sin Allah Ta'ala. Nung fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wala na gyanin Allah Ta'ala in amuin magtay mangud amurain, hangka ama, hangka ina, hangka apo, sa dia ini hasababan sin amuin pangagad atau kaagama sin Allah Ta'ala na naon doon in pagtay mangun sikatan si manusia. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Na dia ini mga katotay manguran agama Islam. In pagtay mangud ini hati niya pagsuma sin nyawa pangyawa. Pagsuma sin pangatayan papangatayan. Nabagkot siya sin iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timaytay siya hasara amo impag sara aturan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya piag-uhan sin amuin pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naputos siya sin among paggayunggong ha lubid sin Allah Ta'ala, agama sin Allah Ta'ala. Sababan siniyon mga katotay manguran agama Islam. In pagtay mangod ini,
atau kapag sila sa karna Allah subhanahu wa ta'ala na huwaladhi la yumil ila naf. Hati niya bakan ampaw o hinangan intay mangod mo. Hati niya pagkahi mo ang kaagama mo, tay mangod mo siya, haong pa makawa mo kaniya, mumpaat ataw kakarayawan. Tinya, bakan karnasin uno-uno ompungan tahamano siya, ampata siya hinangan tay mangod ta siya. Bisan wayroon mapumo ka niya, karna sinamon pagkasilasa mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, na madohat mo na doonin amuing kasanyangan. Kasanyangan. Wayroon makawa, haamuing pagsuma sin pangatayan, pagkasilasa, hakarna sin Allah ta'ala, mat malingkan, pataptapan sin Allah ta'ala, maano siya ing kasanyangan. Yan natin niya malayo siya din ang mga kahiluhalaan. Habiyara, amuin pagkukontra-kontra atau kapag astol-astol yaon na di ko kaigan siniya hanggaw ko sa zabiayan. Yumuga ko sa zabiayan. Sabab bang long mo kontra ko yung kakitana ko niya na mulahon ako niya. Sabang amuin diya mo magkasila sa intay mangod mo, wayroong kahanggawan mo, kasanyangan, kakitaan mo intay mangod mo na damayo tulig pangatayan mo na uyan na intay mangod mo. Magkambiya, amo nagkukontra-kontra pag kita na sin kontra niya na mimuga siya, ihanggaw siya biyan, unuhong ba siya sinamo in kontra yan. Na din sa babyaon, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. In pagtay mga agama sin Allah Ta'ala, subay mabagkot siya sin kusog, sin pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusog sin pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So gay igan, ingkatan amo in kuto-kuto sin pangatayan si Mano siya, ha, tay mangut niya. Amo in huna-huna baken marayaw. Biya ayatan sin Allah Ta'ala, ha, suratul Hijr, ayat kapatan tagbito. On sin Allah Ta'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ala sururin mutaqabili. Inigna mo lang sin Allah Ta'ala in uno-uno amo in mimikit halong pangatayan si Mano siya amo in astul atawa ka amo in pikilan bakun marayaw ataw ka igkil atawa ka uno-uno din ang mga pikilan di kabayaan sin Allah Ta'ala na in mga sila bariman fa Allah Ta'ala inig sin Allah Ta'ala niyan. Inig sin Allah Ta'ala. Amuin maikil ko tay mangut mo na yung mga bariman wayroon kanilang biyan, wayroon sipat nila, amuin maastol sila tay mangut nila, kakita nila ni tay mangut nila, amuin damayaw ataw kaon mga karayawan para tungon sin Allah Ta'ala kanila na wayroon na pangatayan nila, amuin makanyat sila hati niya, lamawak sila sin uno-uno kakahinang nila amo supaya maighatay mangut nila inikmat sin Allah Ta'ala yaon. Ini ato inig sin Allah Ta'ala mga pangatayan si mga bariman. Na unin tumbas niya ala sururin mutaqabili. Adlaw kiyama na yaon sila ha mga katri nila nagduyan-duyan ataw ka nagkukhali-hali biya. Imaana niya halom surga sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan, in pagtay mangod ini, hati niya amo in pinakamakusog magpagtay mangod, do na agama sin Allah Ta'ala. Bakan amo in hang kaamang kaina. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha suratul Hujurat, ayat 10. No sin Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amura long sin Allah Ta'ala in mga bariman. Amura long niya in mga bariman, amo in makusugin pagtay manguda agama sin Allah Ta'ala. Amura yaon sila sadza. Mahugutin pagtay mangut nila. Makusugin pagtay mangut. Na din na sabab yaon lang sin Allah Ta'ala pagkalong taamo in Allah Ta'ala in naginang. Sin pagtay manguda agama niya, magtuko-tukoi, magtulong-tulong ngan biyayan ha amuin hinang marayaw na
Nung sinallahu ta'ala, fa'aslihu bayna akhawaykum. Jagahin niyo tudlong niin antara niyo. Bang-on doon maon mga diferensya. Atau kapag di pati niya paghati ang biyayan, na sube ususan siya, repairan siya, atau kadayon siya magtuibayan. Hasupaya didil magkuimangi, amuin makabalik in pagkasilasa, sin antara sin magtutay mangun, hangka agama sinallahu ta'ala. Namikyan, in nag-uhan sinamuin pakaragyaan niyaon, nung sinallahu ta'ala, wattaqullah, kabuga kamu fa Allah ta'ala. Imano siya ang pagmabuga fa Allah ta'ala pangatayan niya. Di siya makaniyat hatay mangod niya, uno-uno, amuin bukan marayaw. Ingkatan amuin, pikilan niya, ikarayaw hatay mangod niya. On waktu, palabihon na intay mangod niya, den sing ginawabaran niya, den sing mga anak asawa niya, den sing katan manusia biyan. Hasababan niya on, timatanda, in siya mahugot in pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, mahugot in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na unin result niya, apabila long taamo in kingatan ta magtay mangod kita. Pag-ubos siya tolong taamo in, on mga maniut yuday na mga antara pagbalian sin mga pangatayan, ususan ta dayon tabiang pabalikan ta in pagtay mangod tabiayan, salta nagmabuga kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na unin result yan sin Allah ta'ala, la'allakum turhamun. Tinamura-murahan kaniyo, kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Na pabila mabaya kita madohat ta in ulong sin Allah ta'ala. Na subay pahuguton ta in pagtay mangud ta, pagkasilasa ta hatay mangud ta hang kaagama ta biyayan. Tukuun ta siyang hinang marayaw. Patong tumanta siya bang kakitanta siya amuin nakakato siya pahinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namuyat to, la'allakum turhamun don sin Allah ta'ala, mura-murahan kaniyo, amuin kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan amuin sifat nila. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nasabot niya suratul Hashr, ayat 10. Long niya, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. In sila yadto amuin, mga bariman fa Allah Ta'ala. Tinadimatang sila at tawa kaamu simuno sila dahil ng mga sahaba. In akin nila, Rabbana ghfir lana dhunubana. Rabbana ghfir lana. Ya Tuhan namu ampuna in katahan pardusahan namu. Walladhina sabakuna bil iman. Iban ampuna in mga dusa sin sila. Amo in nakauna kamo sin pag-iman fa Allah Ta'ala. Imana ni amo sila nakauna na minuy pahadarat sin Allah Ta'ala. Apabila mangin duain amo in Muslim hadzaman tabihayaun, nalapain sila niya. Walladhina ja'u min ba'd yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ayo hinanga mari papangatayan namo amo in igil namo ataw kan pikilan amo indi ikarayo hatay mangud namo pariman fa Allah Ta'ala. Tinangayo kita sin palanuon sin Allah Ta'ala in pangatayan ta singkatan uno-uno amo ikakangisin iman ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nadena sabab yaon mga palanggungan namo agama Islam, bampandangan na to atau kakitaon natin amo inzimato hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na asal yang kelulukis halam sin kitab sin Allah Ta'ala. Mukde na mga ayatan ni ulo sin Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad daak sinallahu ta'ala. In sila, amo in memagad kaniya, nagsisipat sila sin dua sipat. Ikaisa sipat nila, na asyiddaw alal kufar, masopama amuin, maatubang nila, amuin, dugain agama, nalanduin amuin, bungis nilan iban isur nila. Sabang sila sa zabar agama, hangka agama sila agama sinallahu ta'ala, na ruhama'u bainahum, lando in pagkasilasan nila antara nila. Lando in pagkasilasan nila. Tarahum ruka'an sujada. Tinitatap mo sila kakitaan, nagruruku, nagsusujud, hati niya nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Adina sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam bang kita unta. Inamuin, mga hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjuki si pagtay mangut na mataud. Hambuk din hadis niya, din ka ni Ibn Umar radiyallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو المسلم أخو المسلم in Muslim tay mangud ni Muslim bisan pan dito siya Amerika, dito siya dogain hula on Muslim dendi magtay mangud sila. Al Muslim akhul Muslim, magtay mangud sila. Pagka magtay mangud ni Muslim pa Muslim na la yadlimuhu lon sino Rasul sallallahu. Di niya kagausan anyayahon. Ayaw siya mga nyaya. Hatay mangud ni Muslim. Ayaw. Wala yuslim mo. Damikyan sa pamaon mga pakaragya ang biyayan na di niya irakang intay mangud niya. Di niya amon ikuan intay mangud niya biyaya na supaya amon ikarayo kaniya makakdawat siya kamong paatan iwas ikamula sintay mangud niya biyayan. Na diyan tumanjari ha, magtay mangud. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. Nabangsaw pa matay mangud mo Muslim yaon. Hati na ang problema niya. Pag-uwas yung problema na yaon hati niya, di niya kagausan. Sa tulungan mo siya, tukuun mo siya. Tabangan mo siya. Natanto turin Allah Ta'ala bang ang problema mo, tukuun ko sin Allah atau katabangan ko sin Allah Ta'ala. Apabila mananabagan ko, tay mangud mo, ha ikaw ay magproblema, tabangan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Hisis in manusia Muslim. Amo in makapahayang niya, intay mangud niya Muslim, amo in kya problema, ataw ka na nagkasusahan, na pahayangan siya sin Allah ta'ala, ha problema niya, hadlo kiyama. Ima na niya sa pamalong taong mga dusa niya na ampunan sin Allah Ta'ala supaya di siya mabinsana hadlo kiyama. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah. Namikyan tay mangud ta Muslim. Ang kingatan ta salla niya bihayan. Takasalla siya bihayan. Nabukin na mo in taki-taki unta in kasalahan sin tay mangud ta Muslim. Sa unihinangan ta, tabunan ta siya. Tabunan ta in amuin, sala sintay mangud ta Muslim yaon. Apabila tabunan ta in amuin, sala sintay mangud ta biyayan, Muslim, na bang on sala ta fa Allah Ta'ala adlo kiyama, tabunan sin Allah. Imana ni bang on dosa ta, biyayan na adlo kiyama, na di na kita siksaon, ampunan sin Allah Ta'ala in dosa ta. Ay hadis ini mga palanggungan na mga agama Islam, hadis makusog siya sa rawahu Muslim o Bukhari atau muttafaqun alayh. Demikian hadis din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuk waktu o nambuk usog. Inusog yaun imaksud niya, minig siya din na ba niya? Bisitahon na intay mangud niya. Dito harugain barangay, bakang din hahula niya. Dugain hula. Kadtuon niya.
kitaon niya, timuntum siya tay mangud niya Muslim. Way kauno-uno nila, way roon na relation nila hamuin habangsa nila ataw kaduol sa karnasin agama sin Allah Ta'ala amuetin relation nila doon. At niya kaduon niya, timuntum siya, bisitahon na tay mangud niya. Hakar na Allah Ta'ala. Nagdakin Allah Ta'ala hamuk malaikat. Pihapaan siya magtuparan. Lon si malaikat yaong kaniya. Lon niya ay naturid. Pakain ko yan. Uno inhagyat mo ataw kamaksud mo, amo inkadton mo yan. Lon sin to yaon. Uridu akhalli fi hadhihi al-qarya. Mabaya ako kakitang ko, intay mangud kuha mo in hulayaon ataw ka barangay yaon. Kabayaan ko kakitang kintay mangud ko yaon ha barangay yaon ataw ka hulayaon. Lon si malaikat kaniya, halaka min ni'matin tarubbuha. Uno, aon diara mo yaon. Hamuk din na mga ikakuyag niya nikmat, ikadihil mo kaniya ataw kahadiya mo kaniya. Lonsin tao yaon, la, wero long niya narako kaniya. Gaira anni ahbabtu fillah. Sa gawain nakatundang kako simbisitahon ko siya. Sa babansin, kalasahan ko siya, hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Kalasahan ko siya, karna sin Allah ta'ala. Weroon uno-uno, bakang ko kalasahan siya, hakar na on relation at tawa ka amuin pagkampungan na mo. Bukun. Bakang karna amuin, kalasahan ko siya on bakas kadil niya kako. Bukun. Iban bakang kalasahan ko siya on piyupung ko doon kaniya. Bukun. Hakar na Allah ta'ala in paglasap kaniya. Law si malaikat yaong kaniya, fa inni rasulullahi ilaik. Sabnatud ka ako inilong niya daak sin Allah Ta'ala mong kay mo. Pabaytaan kaw, bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sabnatud in Allah Ta'ala, ipabayta sin Allah Ta'ala kay mo. Sabnatud in Allah Ta'ala malasa kay mo. Habiya lasa mo atay mangud mo yaw. Amuin bisita mo yaw. Nahisyo imano siya di mabaya kalasahan sin Allah Ta'ala. Sabab, tiap-tiap mano siya nag-ibadat fa Allah Ta'ala, wero undukain. Amo impyopong niya atawa ka amo imyamaksod niya, buat malengkan supaya niya madohat, inkasilasa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya niya madohat, inulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yaun hamuk din ang mga ikadohat sin ulong sin Allah Ta'ala subay ko maulong makasih atay mangud mo biya ng kaagama. Mangway na wayroon mga ikatabang mo kanya, ikatuko mo kanya din ang mga pangaltama biya yan. Nalasahan na sa zasiya. Ayaw siya hinangi sin uno-uno mga pitna. Ayaw siya igkilad zungkia. Ayaw ko minang sin amuin ikamula kaniya ataw ka amuin ikakangisin amuin pagkaragyan mo. Cukup na ito, malasa ko kaniya. Lasaha siya. Madohat mo lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan hadis. Dengkan Abi Hurairah radiyallahu an. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam nung niya. Man ada maridan aw zara akhan lahu fillah, hisisulon sin Rasulullah imanu siya. Tibon na intay mangud niya nasasakit. Atawa kabisitahon na intay mangud niya karna Allah subhanahu wa ta'ala, nadahu munadiyan. Tawagan siya sin mananawag biyayan. In agi sin mananawag yaun, tawagan siya, tiba tawataba mamsyak. Iko na imano siya umbul sato indayon niya pa Allah Ta'ala. Iko na imano siya amo in pano mo sa lingkat-lingkat panaw inang pagpano mo yaw. Karna tumudyo ko mong patay mangud mo bisitahon mo siya hakar na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Iban tiagamahan na ko sin Allah Ta'ala. Pusto mo ataw kabay mo halom sin surga niya.
Hisyo imano siya di mabaya si mga bayan mga tayo mga na mga Islam. Madohat mo in ulong sinallahu ta'ala. Siya sanglit ko sinallahu ta'ala. Iban sa lingkat-lingkatin paano mo yaon. Iban, tiyagamahan ko sinallahu ta'ala surga amo inbut-butangan kayo. Uy mano siya di mabaya simbaya mga katay manguran na maagam Islam. Na di na sabab yaon, paonan natin kasila sa antara sing kita. Lasahon tayo mangud na Muslim. Ayaw kita magpisin bangsa-bangsa bihayan. Ayaw kita magsipat sin ananiya. Ayaw kita magsipat sin asabiya. Sa basta intay mangud ta nag-agama-agama Islam, tay mangud ta siya hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Lasahon ta siya hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Aday na sabab yaon, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, in mga sahaba sin Rasul sallam, kita unta biya din in kaunan sinamo in pagkasilasan nila. Ataw ka mga himumungan nila. Umar ibn Khattab radiyallahu an. In agi niya, liqa'ul ikhwani jala'ul ahzan. Apabila makapagbak mo intay mangud mo hang kaagama mo, kaubatan in kasusahan mo. Ubat sin kasusahan. Lon sin Umar ibn Khattab radiyallahu an. Wa idza razaqaka Allahu mawaddata mri'in muslimin fasabbata biha. Apabila taupikan ko sin Allah Ta'ala sin lemasa ko hatay mangud mo muslim, ayari in pagtay mangud mo kaniya. Pataptapa in pagtay mangud mo yan sa hidayat sin Allah Ta'ala kayo yan. Ayaw budwa in kasila sa kaniya hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan in baginda Ali karramallahu wajha namung siya in agin niya alaykum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Wajib kanyo lang na in subay pauna ning pagtay manguda antara niyo. Sabab yung pagtay mangud yaon, luto marayaw yaon, diha dunya, iba luto marayaw adlo akhirat. Ikadohat mo sing kasanyangan mo, adlo akhirat. Ala tasma ila qawl ahli na. Wala mo balong niya yung muglong niya? Inimumungan long niya si mga tao narka. Unuin mga himumungan nila. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Inagi si mga taunar ka, way nalong niya makakarantor ka mo ini kasimpitan na mo ini. Way nalong niya bagay na mo ini amuin, lundang panon na mo, amuin, tamuko ka mo ini. Atawa ka, sumalamat ka mo, then hasiksa sinallah ko ta'ala. Na din na sabab yaon mga kataw-tay manguran na agama Islam. Intay mangud mo Muslim. Aun waktu na magarantor ko niya. Aun waktu masyafaat ko na din na amuin, kasibitan mo biyayan. Damikyan in amoy lundang panon mo biyayan. So pamain ikaw hatin niya, way tay mangud mo. Hangka ama hangka ina. Hisyo imanupo ikay mo. Hisyo tumabang kay mo. Wayro undugayin amurain. Tay mangud mo kaagama sinallahu ta'ala. Na din na sabab yaon. Allah Ta'ala inaginang simpagtay mangud sing kita ni kaagama niya. Long Khalid ibn Safwan rahimahullah. Inna ajazan nasi man kassara fi talab al-ikhwan. Sa natudlong ni pinakamalamah mga manusia. Pinakamahina mga manusia, hisyo manusia, di siya lamawag sin pagtay mangud niya. Di niya lawagan ni mga tay mangud niya agama. Di niya lasahon ni tay mangud niya ang kaagama niya. Amoy ating pinakamahina manusia. Lonsin Khalid bin Safwan. Alonsin Imam Shafi'i, من علامات الصادق في أخوة أخيه
ay yaqbala ilalahu wa yasudda khilalahu wa yaghfiru dhillatahu. Lawan sin Imam Shafi'i. Di na mga tanda lang ni sin sabanal impagtay mangud mo. Hatay mangud mo yan. Nabangon kakulangan sintay mangud mo. Ang kasalahan sintay mangud mo na matay mamuyat to. Mao mga uzur niya, matay mamuyat to. Pag-ubos hati niya, bang kakulangan kaniya, hati niya, kajukupan min kakulangan kaniya. Amuyat din saban na pagtay mangud daw sin Imam Shafi'i. Ang kakulangan kaniya, pakaragyaan niya agama niya, uno-uno na din ang mga pakaragyaan biyayan, labi luwa na agama, na katupakan mo yung kakulangan kaniya. Wa yaghfiru dhilla. Ibang bang ang mga dosa niya, mamaap mo siya, maampun mo siya biyayan. Naamuyat din saban na pagtay mangud, faagama sin Allah Ta'ala. Saban na pagtay mangud fa Allah Ta'ala, amuyat to, mga katawtay mangurang na mga agama Islam. Ang panimumungan, khairul ikhwani man aqbala alayka idha adbara az-zamanu ank. Sa rayaw-rayaw long niya tay mangud, amo in masi-masi himaharap kay mo, bisan pan in kaonan niya, amo in napinda in waktu, imana niya. So, pama marayo in hal mo bihayaon, hatin na nakabako mga tay mangud bihayan, na bisan maon hatin niya hasusungon waktu amo in mapinda na in hal mo bihayan, sa masi-masi ra sila, amo in himaharap dong kay mo. Hawayro umpungan nila kay mo. So, pama nakabako tay mangud long tag-alta ko paman niya. Nakabako mga tay mangud bihayan. Hawak to na misking kaw, bihayan, na wala ko nilang tikuran. Masi-masi ko nila himarap, bisan pa na naikod kay mo in panahon ataw ka wakto, amo in masan niyang kawihayan. Hati niya kaya subdiyan si masibit kaw, na masi-masi ra sila amo in maharap kayo. Na amo yung tinsabanan, amo in tay mangud, law si mga ulama. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matang siya Madina, di na mga strategi niya, akha bainal muhajirin wal ansar. Diyan niya magtaymangod in mga ansar, iban mga muhajirin. Diyan niya magtaymangod. Wahada Abdurrahman ibn Auf, al-muhajiri, hi Abdurrahman ibn Auf, hambuk siya dayahan ha Makkah, hawak to naglain siya Madina, wala siya nakara uno-uno din ang mga pangaltani. Ubos kita sin Rasulullah in na Madina, doon na Madina pinakadayahan ataw kabiyara hal i Abdurrahman, biyakan Sa'ad al-Ansari, na hinang niya magtaymangod biyayan hi Sa'ad, iban hi Abdurrahman ibn Auf. Inagi ni Sa'ad kan Abdurrahman ibn Auf, inni min aksaril ansari malan. Ako na lang ni pinakamaktaw din alta niya mga bangsa ansar, mga to Madina. Long i Sa'ad kan Abdurrahman ibn Auf. Fa uqassimu laka nisfa mali. Bahagyang kulong niya magdualong ni in alta kuyaun, idihil ko kay mo inhang kabahagi, kakulong ni nang kabahagi. Wandur ayya zawjatay hawait. Iba ni ako inilaw niya duha inasawa ko. Kita along ni atura marayolong ni in asawa ko yan karwa. Hauning kabayaan mulong niya roon, ibugit kulong niya. Uwas long ni idihil ko kay mulong ni mahinang asawa ko. Pag-ubos long i Abdurrahman, long niya, giyawaban niya hi Sa'ad, tiniidihilin to nga alta kaniya, iban hambuk asawa. Long i Abdurrahman, long niya, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dihilan sin Allah Ta'ala barakatin pangalta mo yaun iban mga
ahli mo yan. Dulani ala suq. Di ako lang ni magbunasin altamo. Di ako magbunasin asawa mo yan. Sa hinduy ako, hauno intabo, manto ko patabo, mangusaha ko. Manto ko patabo, mangusaha ko. Aday na sa papyaon mga katawtay manguran na mga agama Islam. Subay, ayaw na to lumiha ataw ka pakangian inamuin pagtay mangud sabab in pag tay mangud amuin mahugot ha agama sin Allah Ta'ala hambok yaun amuin resort sin iman mo fa Allah Ta'ala malano ibang masawa. Nasopamain kita hati niya in iman tabihan natin niya pagkwanta tay mangud taon waktu makapikil pa kita sin baken marayaw. On waktu makaparungog ta siya sinimumungan baken marayaw. Hati niya dita kapagangan bihayanin amo in kwanta tay mangud tayaon na manunjuk yaunin iman tayaon baken tanto masawa baken tanto malanuin iman ta fa Allah Ta'ala. Nadena sabab yaon mga katawtay manguran na agama Islam mura-murahan amuin makakawa kita ni pangadjian hamuin maudo nato diha ini atau kaha bihayaon ini amuin pagtay mangud hakar na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan hinangan kita niya pahugoton niya impangatayan taha mga katawtay manguran tahang kaagama tabihayan iban hidayatan kita niya iban topikang kita niya amuin masawa iban mahugotin pag-iman ta fa Allah Ta'ala lumasa kita kataan bar-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mura-murahan magumpa at katutan yung katan na mahuli mangindua kita ni fa Allah Ta'ala mura-murahan amuin madohat nato sin in katan may maksud ta amuin karayawan iban ika ganap sin pag-iman ta fa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiy wa rasula Allahumma wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وطاعة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.